ya abagosore bwato bari makuru ase ensemo ya Nyanza yabandika abakorage ya cyasabara ikorwa sorongora gusi aso ubutayikirana ase cyosoro cy'insemo cy'icya kandolo tunga musocho ebagotera na abara yoberwa ko kanati cyikosoro kinde cyabira sorongoro wa Nyanza korenda ase cyosoro cyabarema abara ikorwa sorongoro gusi abara yabachore mbaikira ndi ase cyosoro cyo tabatebe negitango ye cyibasoro cy'abana abarema kanyara kwa bagusuka bosyo esinga ke cyabagorire wizara ye kisemikone kibuna amabaga bene y'abana bari bakwana SSMR ya nationals anade ko baga comment twesbanya ari kwa bakuicyarera amabaga babwate emeronge vere na bera sekere umukere bosori ento batebe no mubaru intesane ko babana bwato borema na banke na bari barabaya na barago na bande mono Asamaria tango kwa Richard Mogwa uri county ya Nyamira ngosomia sukuru ko Kunyaricha special school ntagete kuboria barai baitu bagusi kare to kuraru gaega twagenda county chinde chigavana first ladies yobago jaba grace this occasion to expect the thing omurayo ito simbarati okisi na barai bande mbaji chego grace this occasion lakini budget karo kende matatizo nalengo lakini kare to goja akito kubaboria barai baitu gavana na bande mokore buna bande bakora na internet tokorera kananga ase gusi yaito ntwanje ta bantu bamete no barema oboko ngubonde tubugate kere to gutwara abana babugate barema mbolinga support nturi konyora bu yakuruse government nao chenye inatu sumbua sana ni ile na idadi yenye inaenda national ni wachache mno na ningetaka kuomba serikali next term tuongeze namba afadhali tuende na namba ya wanafunzi idadi kubwa kidogo kuliko ile tunaenda nayo saa hii, lakini saa zingine tunaelewa uchumi ni mbaya. Tunaomba Mungu pesa ipatikane watoto waende wa participate national watoto idadi kubwa kidogo. Kuna watu bado wameweka watoto kwa nyumba, watoto walemavu. Tafadhali kama uko na mtoto mlemavu nyumbani ama unajua jirani yako ama mtu wa ukoo wako ako na mtoto mlemavu, tafadhali tuko na shule za kusaidia hao watoto. Peleka mtoto shuleni na atasaidika.